I pozdrav YouTuberi, podrške imam, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati kako napraviti server pro nalog plus kako napraviti server na njemu. Znači, traje sat vremena. Prvo što trebate, znači ja sam onaj pravi, nemojte da gledate nekih drugih, oni vam pokažu idite ovdje, sig napona, kažu idite u Game, ali onda čekate da se ovo, nego idete, vidite kao što vi imate ovdje znak, morate da budete prijavljeni na Google. Onda, koji vam je ovdje e-mail, znači koji vam je ovdje e-mail, takav mora da vam isti bude na Signapu. Ako vam ne bude isti, onda neće vam stići Gmail. Znači, morate na primjer, evo, e-mail pišem ovako, znači kao što mi je na Google, znači moram tako ili neće mi stići Gmail na ovom, kako se zove, ovom čudu Gmailu. Zato morate da imate isto, jer vam neće stići. Znači, kad čekajte da pišem šifru, i evo napisao sam šifru, kao što vidite veoma mi je duga, nikad nećete da pogodite. Kada ste se vi već loginovali, se registrirati, idete na vaš Gmail da to potvrdite. Idem ja na moj Gmail. Ajde, čita mi se, kao što vidite, server pro, ovako će vam piše, hello, i uđete na to. I idete ovdje account i onda vam uđe ovako. Onda ste vi se registrovali, sad nemate više probleme. Sad ću napraviti server. Sad idete get you server now. Sada, dobro, vama će ono da baci na ovu stranicu. Znači, ovom kad vam piše ništa se ne brinite, sad ćemo to resiti. Znači, kad ovdje stignete na kako napraviti sad server, napišete neko ime, evo M-I-N-E-B-O-J. Zašto sam napisao kao srpsko boj? Pa zato što ne znam kako se piše na engleskom. Znači, ovdje odakle ste, ja sam iz Evrope. Fre, hoćemo. Evo krav bucket, znači to da mogu svi da ulaze. Dalje, onda koju verziju hoćete, ja ću 1.7.2 i onda idete ovo 5 GB, idete ovo horse, ne znam kako se kaže, i onda idete taj server. Znači, sad ovo se ne brinite vi ništa, morate da čekate poziciju. Evo, kao što vidite, meni je pozicija 917, znači to je najgora pozicija. Moramo da čekamo, zato ću ja pauzirati dok mi ne dođemo, znači, fuck. I evo nas, evo, 5. pozicija, 4., 3., 2. i ajmo prva i ajmo, evo, server start. Sada, ovdje kao što vidite imamo 1 sat. Evo, ovo je server za, na primjer, nekima ovaj IP radi, ali meni ne radi, meni radi ovaj. Ali, pazite, ovaj IP se svaki put menja. Znači, pokazat ću vam kako baciti pluginove i da vam kažem nešto. Znači, ovo namestite na Disland, nemam pojma šta kako se kaže, najviše 12 igrača, ne može da se namesti na više. I onda idete kad vam je ovo na Disbond, valjda sam dobro izgovorio, onda idete saving and restart. Sad se restartuje. Evo ga. I evo ga. Sad mi se sejalo.
Znači, evo ga. I sad idete My Magils, nemam pojma kako se to kaže. I idete plugins. Sad, kako da dodate plugin? Idete ovdje u Play Files. Sad idete Browse. I sad prebacite sve, sad nađite gdje su vam ovo pluginovi. Ja ću prvo plugin za register. Da ga nađem, plugin za register. Čekaj, desktop. Plugini su. Evo vam, ovdje su vam plugini. Evo, ja ću sve. Te plugin open. I idete u play. Čekate malo da vam se sve ti plugini ubace, pa vidimo se kad se ubace. I evo, meni su ubacili, znači ovo mi je za registar i ovo su vam najvažniji ovi pluginom. Valjda ću staviti u descriptionu kako skinuti sve plugine. Znači to su vam najvažniji plugini, samo da znate. Znači sad ste vi sve završili i sad morate da restartujete server da bi vam se plugini instalirali. Znači idete na ovaj restart. Sad ovdje piše restart i on vam se pali, ne znam zašto tako brzo, ali uvijek vam se menja IP kad prođe tih 56 minuta, znači menja vam se IP, a ovaj vam se ne menja, znači nekima radi ovaj, a ovaj radi nekima, znači ako im ne radi ovaj, onda im dajte ovaj. To je to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo, lajkujte, šerujte, subscribeujte, vidimo se u sljedećoj epizodi, poz! I izvinite, u stvari nije bio prekidanje klipa, sad ćemo da ispravimo da li radi. Evo, čekajte, meni radi onaj sa brojevima, ne ovaj. Meni radi drugi, znači položi se na serveru, sad će... Neće, valjda nisam nešto tačno je sad kopirao, CTRL i idemo ovdje, dodaj server, idemo u CTRL, gotovo. Idem da vidim što se tako, pa ugasio sam ga start, ja sam ga ugasio, wow, bravo Aleksa, još se pali, čovječ. Aha, evo ga. Evo, piše nam registar, kao što vidite. I kao što vidite, dobijamo kit. Da nam nesade kit. Znači, evo, radi server, ubacio sam plugine kao što ste vidjeli. Ako vam radi, lajkujte, ako vam ne radi ovo, ako vam ne radi, don't lajkujte.